APHLC la pente Congress asok boi kangrai lasong si Haikuni ni phaing kora hini arni lakhaing kora hini Surupothar MSC constituency ka palo Dilaujan Pathua Klamalong Unity Victory and Prosperity Rally Padopon Bangso rally along BJP Mondol Kumti Amai Phu Sonaram Singnar Pensi Aluhi Pachini Pon Aduntu Bangso rally kapadopon alam the local MSC kadom terang pi pensi lam the jaipon Bangso kaching thur amaya long Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Deputy Speaker MLA Numol Mumin Surupothar MSC kadom terang pi MLA Bida Singh Ingleng MLA Dorsing Ronghang EM Omor Singh Tiso Lapenan Parta Keongdung BJP Klembang Pubang Pli Etum Chitong Dun si Mailong RDP Dun Bangso Unity Victory and Prosperity Rally along APHLC Surupothar General Secretary Sar Singh Terang Lapente Congress Mondol Komiti Amai Phu Mukut Rongpi Chandro Kathar Atum Cepa Ogdun Lapen Kacepa Ogdun Atum APHLC Atum Ben Katowe Bang Pharoi Sira Bang Kora Trok Lapente Congress Atum Katowe Bang Trok Kep Raner Kep Lapente Independent Pen Katowe Bang Pharoi Hinira Bang Trok Kep BJP along Cepa Ogdun Pusibirta Longdun Bangso Unity Victory and Prosperity Rally amaya long Karbi Anglong atok anu kaching thuramu kewan lake BJP political party atum mate tim Karbi Anglong atum anbet lapen kaching thuramu kelili anta pali etmu pusi alhi sarpoman pen lam the jaipon lapen ti Surupothar constituency angkang alu sitame kedamtang XML EM Jagot Singh ingti ningkaning ko rapho cari data kaching thuramu pitekte MSC kadom terang pi non headlang alang li kacari pon sitame Surupothar angkang alu kaching thuramu anke pina anke banpilo pusi CM Dr. Tudiram Ronghang himpen ninje ponthu lapen aduntu sai katiki aning hanga tuma phan bang plia tuma phan spray machine lapente phuria the CM Dr. Tudiram Ronghang ari deng pen pipa jir tekang pusi birta longdun Bangso Unity Victory and Prosperity Rally alo pina an BJP klembang phiatum chetong dunsi ingsam jin pen pechun pop Ronga Gora pen berta pang dakpon Lawrence Lekthe News 24 Karbi Anglong